nami xeweta hinkwenu hi vito ra matimba ra Hosini Yesu Kreste wa Nazareta. Mina Apostle Maluleke MC kwala akerekeni ya Revelation Revival Church. Na miramba eka sonto lowu ya ka wona wa ti 20 ta n'hweti ya 7 2025. Yavana sonto wa kahle wa ku khongela vanhu hinkwavo lava nga tirhiki, vanhu hinkwavo lava nga na ma business. Yavana nkarhi wa kahle sonto lowu. Ni ramba vanhu hinkwavo kusuka tindhawini to hambanahambana. Ku nga va ku ri khale u ri karhi u apply swi nga ri ku endleni, tana sonto loyi ta khongela kun'we na wena. U nga va u ri karhi u endla leswiya na leswiya swi nga pfumeli, mara pfumela leswaku Xikwembu xi ya endla ndlela sonto lowu. Na mi rhamba kusuka tindhawini to hambanahambana a hi rhambeni maxaka ma hina ku va kona ka sonto lowu. Xikwembu a xi hi pfuneni xi hi katekisa lava nga kule a va connect eka live service ka TikTok, ka Facebook ni le ka YouTube. God bless you.